Smo tle v Škrutovem, smo srečali Marina Predana, Bahanu, Rozoblice, za jih reč, ki dela. Ne vem, ki dosled nam povije on, gozdar. Ja, dall'84. Ker sem jaz začel, smo bili, ne vem, 4-5 in prešle zone. Smo delali samo darvante, le reči. Se je delalo vse malo manj na roke. Ja, motošego se je imelo že ten čas, per fortuna. Kak trattorin, varicel, tele mica attrezzatura, insomma. Ja. E da nas è vse cambiato, tu dall'85 più o meno, adesso parlo con un'attrezzatura, come si vede, che se muore di una motosega è tenuta, male. Ja. Ma kar si začel, kje sta delali, buj, doma? Sta delal puno buj v srednjem. Doma naše hosti, v Hume, sem puno seku, Montehum, čaj v srednjem. Na trone però še sem vzul domu drva, sem v oblic začel. Sem začel žahati drva, sem vzel en kamiončin, tako počas, saldovic. Potem sem kupil svetle v San Leonardo, na zona industriale. Allora tega se je delalo buj drva za kurjavo ali pa anche San Hlod je pa šuvan za delo, tipo se je predajalo hlodi, se v šegerijo, se v Korediču. On je bil tle od zone, ki je kupaval uno daske delje, no? Drva se jih je predajalo malo po vsem Friuli, kjer so te klicali, so šli v klientelu, po Kodrojpe puno iz tam zona Kodrojpe. Zdaj pa nas raste vse, od buku, habar, anche stanj se je mešalo malo vas les. Se je ponucalo, se je gledalo ponucati vse. Buj richiesto je bukovina, habar, tečarin i sen. Resto delle sasse havose mahar huffantoni, kjer meje jorunejo tručolat za mobilne, ali pa kjerunejo čipat za riscaldamento, insomma, tako reći. Mi imamo imeli potrebo, almeno še 2 ljudi, a šumit, a ne ušafaš za bedne sude. Problema je ušafat djeluce sada le. Cenno djelo pericolano naše. Ja, enkrat je bilo bujno, da se buj na roke delalo. Djelo z motošego si metu dol drva, si kladu teleniti, hornje se spuščalo duvan. Ma ja, so bile tipo hornje od hiš, buj velike, si kladu dopo host, tata si not metu lijas di metro, ti paršu do zakrek, jaz podes na bazu na trator, na kamiona, si peju gamuza, zažahat, ali pa privanim že direttamente. Ja, je bilo malo buj težkua, an periculana. Do nas imaš tele maquinarie, pride lijas, se mora reći u drevu, na pot, na lijepem, nije sviz do pericolne, kjer je star molina, hardua, ki ne veš kada se uplaziš, ali ki je buj facil delati, insomma, buj lahko. Sam imel nim artisto za delati tu host, però nisem imel ekonomikamente, nisem muzak, nisem imel trattorja, še potem počas, arrivo pa špara, sem kupil trattor, počas sem kupil trattor, varicel, potem kamiončin, žaho, tako, piano, un pezzetto alla volta, prišlo ven, insomma, kar smo do nas. Smo demandava puba, delajo ta par mene, so zbrali moje delo, tista ena srecija, una velika srecija moja. Imamo un teleferico, ma imamo host, tista ki je velika, tista ki partneš cel drev, ti vetehnemo un po 2-3 kube la volta, ti 30 quintali. Ma enkrat sta zbirali, ki jo odsijač, in do nas nazbirata več, ali pa ja? Pač kar quasi forestali. Ti forestali, narediš proget, ali ti predijo, niti odkažejo, a ne moš pustiti. Niti ti moš pustiti kaj pjant na etaro, ali pa ja na metro, insomma. Ne moreš kar ad zero posijeti. Ti dijejo nikab, moraš posijeti, per esempio, če jakača, kostanja lahko posiječeš ad zero. Zak ti sraste subit. Kostanj? Ja, na kača. A kača verase subit, 2-3 leta si že nazaj, so že take. Veš, non lì è infestante, diciamo, a caccia. Anche Costanj? Costanj, bon, non è considerato infestante, però rasse nahlo, ti ha puste posiet, puno, rispetto buku. Buku na pore stiet, ti dio posiet forse il 40%, tu mi hoschi. 40-50, dipende coi debelina, coi stara hostu. Ma concorrenza, recimo, teli ki vozejo, teli kamioni ki vozejo.
Je velika, ali ne. Insomma, je puno, dall'estero vozio puno, Sloveniji vozio puno sa Ma kamu prodajaju? malo vsi, ma komerčantam, addirittura kakšne impreze slovenske se vozijo še pri vani do Polaškim. Jih srečavami, še vidim. Tle per nas ormai, se pogledaš, tle da San Pietro in Šutene nelle valli di Natisone, naša realtà italiana tle je drva. Lì se ne è generata l'economia za tutte le imprese che smo. Alla fine dà puno djela. Cioè viene un reddito, insomma, si stoji insomma dobro, dai, si vive dignitosamente.